thir tu te chi bai le vek ule mai ni som ni le pali Myanmar ram ta na sikul hong tur enrollment ti tran ni kan lo thleng le ta a Myanmar ram chunga engtiang takin nge boru ka in mun chho zel ti I thlir ho le phot teng u kan ti thin dan pa nga in nizan lama kan update man tak lo lama tang khan kan tran le don nia kaya lam hi thlir le phot teng u kaya hi tun ma tanga an ma ni in ko dan chu karen ni red karen ante ni ome tun nulama kaya ti in sarkar in state puan saknuin hetiang hian kan thelar ta zokani hi kaya lam hi tunlai chu an rorum thei khop mai kaya people defense force laminan soidan chuan sarkar na thok CDM lama tang lo tele en thatu dalan te in an hal sakta mi mai ani CDM siam lo te hi an ma ni Myanmar lam soidan taka nan CDM kan ti vezel mayanga in lo hethiam mai don nia KPDF laminan soidan chuan nimin lama anin dona khan an che thazela donga na tangin dimo su le ngui tong lama ne na an chang zela ne nan chan na lama nan CDM tele dalan te chen na in le office te chu an hal ral ta zelani nimin lama an thoma na tak ema wangin sipai council lampo hian ral thuam lian motor le LPG te ne nanin chop na sa hleya ni zandar khatvel khan heng ral thuam lian te nen hian an sai deuh dut mai ni oma loi ko khopui mar lama kayan ta ya khwa roman catholic biak in phei chu an tin zon deu mani an kap chena sa hle mi puite hian biak in hi a him nge ang an tia ma se sipai terrorist lam chuan mi pui tlan khom na biak in chu targeta a mang hlo sini hi helai khwa catholic biak in an bom na lama hian civil mi pali an thia pali dangin hliam an tuar boka nimin le tukin lama anin dona hian sipai terrorist som ni chuang an thi to a sipai council lam chuan tukina an Chanchinthar chuan he thu hi an zep na sa hle ani kaya state a hian sipai terrorist te hi an rang hle ti hirin mai turani an du in silayan leka dim doina reng an nei lo ani bera an thina lingve to te poniang chu kaya state kungta khomi pakhat chu nizan khan sipai na bike chuang lai an kapa apuma an ka fu awangin bike chuang mek uhla trai chuan amazon electric ban avasu chor tamaya ti chuan namal puiru atliaka silai mu le ru tliak tur lovin amuna aboral ngalani voin mei ni somni le pali khan dimosu khopuya department of construction building chu PDF lam kuthak ni om tak akang chele vek bokani nizan mei ni somni le pathum zan re lai khan sian state khothang lama om bosain police kema om te chu an lo tlan bo zo vek mai tukin khwa lo war meu chuan police kema hian tu ma anom tolova gate pon khar thapani an fin wanga ngai phot mayang kan soi tu ang khan nimin lama sian state le kaya state in rina mubie police kem po PDF laminan beya mi an thi tebaka palila yan man bokani kha kalimiu lampo an chena takhop mai ni zandar ko chhovel khan kalimiu huam chunga na chong khwa a dalan ninge ya an hriat chu tu ti hriat lo ten silain an kapa a in an hal sak bok voin mei ni somni le pali hian kachin state phakan ta khaman le mu khong lama te phairam lam transi khopuya te salin chi lama te rengun khopui miain le hlain ta ya mengala tong yun bahan le township ranga chuan dawai khopuya pong township lama mandalay khopui huam chunga township rang ngyong u khopui jinma puin tiang chi ramchung mun ranga kongan zo le hloma voina kong zo tam tak hi chuan sipai opna hnoi sikul lu an du lo thulam an aw puina sa hle bok voin mei ni somni le pali hi sipai councilin sikul lu tur te ta na ming pek tran ni ati ni khania ramchung mun ranga sikul kal tur ming pe te pelo te anom nuk mai thilom dan tlang pui kan hriat theinan claim kanan tar lang ve kherange makui region chau township a guipin le sikula chuan mingpe sikul no pangmi paruk chia an oma heti lai hian sian state tachilik district mainjong khopuya high school a chuan
ming in pe an tam leve thunga mai yong khopuya zirtir tu te hi nan CDM an ni deuh vekani nan CDM tamna Mandalay khopuya yametin high school number 2 chuan ming in pe tam viu ong tak high school lu tur ming in pe hi mi pani thum vel lek an om le loya Rangoon khopui is the gon lama primary school number 7 a chuan no pang tlem anin pe ve bok Rangoon khopui thau along township high school number 4 a chuan township level education department ho tu te anom khom lain tukindar kwa vel khan bom voi thum zeta pu kani amuna omte chuan hetia bom pu chiam nu hian taxi chunga tangin mi pathum an man chuak ni nan soi tukin me ni somni le pali dar ko chhovel thau khan kalemio khopuya high school number 6 bula bom puak ve bok hetia bom pu ta ka wangin sipai terrorist duty chu chuan vanlam huin silai voi somni vel zet an met puak ve ngal ni in amuna omte chuan an soi bom puana bul naya om sipai panin hliaman tur nia soya om boka heyero confirm alanilo thu chiang zok na me kani Chin state thantlang khopuyero sikul lu tur mingin pe tu man om lo thu thantlang media tenan soya an fakom ngot mai CDM siam tu te kuta ramkal siam thui tak ain ngatani kanti rualin sikul lu le lu lo hian kongro su ve thei viu dona anga heta tak hian mi puilam kanti meng chu nu le pa te chan pual poimo zia alo lang ve dona ni ramta na nun na hial hlana tanan lak em lai le an sarkar na tho po kalsana CDM an siam laya fate sikul lu tura lo ti po mi fing pa ngai taktan chuan anuam lo du viu dona ni hi kan soi to ang khan voin me ni som ni le palia tangin ni som thum le pakhat thleng khi sikul lu tur te ming in pek hun tia sipai council laminan bithia ani national unity government ero chuan sipai council thune na hnuaya tu ma sikul kal lovin ram chung boru ka fel ma chu sikul khar lai lo ka ni tur thu alo soi ve to boka NUG sarkar thar chuan ram chung boina fel ma chu online manga zirna local pui lai lo ka tum thu a soi bok education website thar siam tum mek ka subject tin ta na zirtir tu tur te po lakhomin online manga zirna kalpui atum ri thu le course an siam mek thu nimin khan soi Falam CDM supporter te chuan thu chua an siama an thu chua chuan hetiang hian an soi mithen khatin demonstration siamin kong an zo a te chuan CDM a lotel veru u ti in deal na le ngen na te kan nei boka sarkar na thok then khat huaisen takin CDM an siam ta hlomani CDM siam tu te mun ruak lo be sein na mu be sei na deal in omti country a poi kan ti tak zetani tuna hi chuan tu nge in ni ti in ming chu kan puang zar ri lo mayanga in ngai tu non le nan hun tha kan peng chewa hei hi last warning ani ngal bokang hei lo hi chu warning dang kan ti chuak to lowang anti voin me ni som ni le pali chhun khan phairam lama tangin Chin state lama helicopter an thlok chho nge ni in mita mutu te chuan chohmalam khan social media a an soya then khat chuan sipai na tho engemo ral thuam lam ne in kung kaya ni ngei te po an ring man mai thei ma se tun tuma helicopter Chin state lampan te hi chuan thil ro pui lutuk miril ru ne thei deuh an pai pon ta zoka voin khan Chin state kho pui pali heng ha kha falam te dim le tonjang kho puya te hian sipai council chuan poisa a thon ta ngei ni in Chin wall media le Chin news media rang te chuan an soya mita mutu pakhatin an khopuya helicopter lo tum chu Myanmar economy bank na thokten an lo muaka helicopter chuang te chuan bek dum hol tak takan pehlom ti chuan an kir le maya poisa bak thil dang ani thailo hrim ati ni sipai council lam hian an kut noi sum don na in ran lo hi hlo tak te in an hlawani ti kha kan threnon le mai don nia Kachin state Mumau township lam hi kan soifo ang khan in do na mual ania thula soi turan nei le thina voin chundar khatvel khan sipai terrorist te chuan ral thuam lian an chelek le ta a bamo district alin kong lama ar vul tu fapa pol ruk zir lai chu a ar chope mek a fu khera
aboral pha le ta ni sipai terrorist te sum don na pakhat open company lunglu a phur na long chu sipai ven him na noi kalpui thin ania voin chomadar somvel khan hetianga lunglu phur long mandalay lampana kalmek pakhat chu chinruin lui humalin township tasung khobula sian nam sipai tenan lo kap vele boka an chanchin kim changero ngai chan me kani SNA lam hi chuan ral thuam lian manga an ka thule an longpo achiat ngei thuan soi Makui region Yisachu township chunga zito khwa voin me ni somni le pali khan sipai terrorist te an lut le a hetia an lut chan hi an khomi dalan pakhatin sipai council thune na dau dalin an om tia report a pek wang nia soyani sipai terrorist te hi khochunga an rang na saviawani oma silayan metpuak thuai maya mi in anti chenul nenan soibok kaya state loiko khopui township chunga nuku le yiju lam kalna konga civil mi pakhat chu sipai terrorist ten akut nungkhirin alua an kap zui ni in kaya lam media PKPF chuan asoibok dimosu township huam chunga hian internet an mang thailo rima sipai council lam hian phone line le current zong anti top vekani voin chon hoda ni vel po khan loi ko khopui veng then khata chuan PDF sipai te le sipai terrorist te hi anin kap na sale hle ni in BBC chuan soiboka chanchin kim chang kan threman talo sipai council lam hian ral thuam lianan mangna sale hle ni in a hmuna omte chuan an soi atibok UAC chairman Uting Su chuan NLD thetur chungchanga soi nimin lama tlem kan soi deuh chungchanga khan NLD hruai tu ber pisu chi te hian engtiangin ngai dana nei ve reng voin me ni somni le pali hi kota a inlan ni ania kota a mel mu theina inlan ta a kot lamin engtiang takin ngen rel ti lam te po hi hriata chak om viawa ma se soi tur thlem hleloi sini Aung San Suu Kyi chuan NLD thia chungchanga tuna a ai o ding mek a ukil hena thilom dan tura mu dan soin mi puitana din party ani miaw wangin mi pui kanom chung chu he party hi a om rengang ati court hi nepi do khopuya ania hun reilo te chawan mangani tuna athu soi kan ti po kha rorel na ma an ruai ma deu darkar chan ve chung vel a ukil ne na anin komna asoi ania a video en chuan a hrisel na po athat mel thek view mai kan hriat ang khan tun tumram boy a hian pisu chi hi khesan ortir nem khop maya khes ruklayan ortir ani kha a ngonga kham to view winarin ome a van doina kaltuan zel chuan adam chung nitlalam hi tan in ahmang tlingtlam ayang ti po lo om takani atir lam kha chuan a chen na nepi do lama khanan da phota house arrest angin an kalpuya ma se New York Times na soidan chuan tuna hi chuan mundang dai ama poina hriat lo na lama amit hup sak chungin an kalpui chuta chuan a om ni in a lawyer hian a soi atiani a chungchang rel hi areita view mai khali azole mai don chunia an han rel tak don vel hian an ngam chia lo nge mani internet om lo thu te chuan lam fatha dang enge mo siamin an son hlale thina tun tum po hi eng vak man rel ko tak chuang lo court ma inlan le hun hi zun ni sari antile dayani Myanmar sarkar thar NUG in Rohingya chungchanga dan le hrai mumal taka ala nei lo wangin US Foreign Department lam point suman chuasak du ri lo ti kan video masalama khan kan sei thuak to a Myanmar politics a hian Rohingya te hian mun poimon lo don kan ti kha mani in rin ta a Washington DC a Myanmar me puite demonstration a khan CRPH palai utin lien ong chuan hemi chungchang hi soin NUG point Rohingya chungchanga pomdan fel takanei to ti asoi VOA palai ten hemi thua an koma an komna atanga thilom dan toy te in kanan soi chhong vele lokange Wilson Center kanin mukhom na hian Myanmaram boy min ngai ven tu Congress member tele senator te po antel triva Derek Mitchell te ang tun ma a Myanmaram na lo thok to te po an om triwani NUG an thlop ti an thu soile su khle ka tang hian a lang chianga a phurom khop mai malak zel dan tur pon soya
chuwangin man nilama NUG in Rohingya chungchang ngaihdan anei lo tia an ti te pokha are vek to in karing utrin lin ong chuanati Washington in bun the Wilson Center hian video conferencing mangin discussion a huai hota heta hian utrin lin ong po hetel veni NUG in Rohingya chungchang ngaihdan chu ti hian utrin lin ong chuan a soi chhun zoma NUG chuan Rohingya te rammi an ni na le an om na hmuna da le dan tur hi a boi pui ngei dona chuwangin an mani Rohingya lamatanga hruai tu te le an ai o palai te ne na in bia in ruam han na kalpui ani yang ati hetia soilai hian immigration lama sipain thu nei na an chel tlat chung chu he problem hi ati fel thei lovang ti in US hruai tu lok te ne na warning angreng ngin na angreng a soi boka tuna sipai te chet dan rong tak Rohingya te chunga an chet dan ang buk hi rengun le khopui hrang hranga te anan practice tak zel china chuan an nun ron zia fia takin phairam lam mi puite pon anan muchiam ta hleya phairam lama demonstration siam tu mi puitam tak hian engtiang takin nge sipai terrorist te hi tlangram ethnic nam chung hleyan lo len thin ti an muthiam to hle ani ati bok sipai te hian an pian le mur na mun nge ya po hetiang khop hian sualan chua theiania hei hi mi puilam po hian an mu chian to ema wangin sipai thil ti hrim hrim daudal na apianga hei hi nationalism chikhat lo piang chuak ang mai ani ati boka the Wilson Center online mga income honan siama hian NUG in Foreign Department he tata na aruat pizin ma ongi po atel ve ani Dr. Tin Sui chuan a clear dana soi vele a ani Dr. Tin Sui hi chu sangkhat sakwa somkwa general election laya mi puin an lo thlan tlin to parliament member lo ni ve to khani ani chuan ti hian soya Myanmar ram chu politics chu kan hriat theu angin sipain thu nei na atum ni na nan la le a an thu nei na din nge thei dan tur clear an ngai tua wangin le an sum don na chuan boi puya wangin Rohingya chungchang hi an ming put thuwa te chuan nakin lama phei chuan sa khuwa zong ang chi te in thiran ti boi kholo zo ta vek maya mi pui mi mir ta na hriat thiam har sataka an siam chhota ni ma se hei hi NUG tan po han pe hel chi chu ni lo hrim hrim even le US tan po ngai tha mai thei lo boka chuwangin NUG in hetia ruam man na siam ta hi Myanmar ram chunga Rohingya te chungchanga huaisem takin ma ala ni in ka hria ati sipai council hun masalam Rohingya ne na an buai noi lai po khan Myanmar sarkar hian Rohingya ti tong kam hi amang du mi alo ti ni thina minong hlainan thu nei na pong la ka mi pui ma thu soi masak tuma po khan Bangladesh lamaral tlan te hruai kir le chungchang chu a soi ngeya ma se Rohingya ti tong kamero amang du chuang mi alova NUG sarkar thar hi chuan official takin amang kanti mayaning chu amang hre mi talovani kumma salama Myanmar boina Gambia sarkar in Rohingya te tha chimi tuma minong hlain sipai te apu tum khan tuna sipai nan hren mek Aung San Suu Kyi hian tul ti takin Myanmar sarkar ming chatur kha wachan thei in beisayin court ma a Myanmar sarkar ta na vading kanti theyanga ramtin te dem a hlo hle bokani kha lelama chuan Myanmar mi pui tam sok chuan nakina nam in chim ral na lo om thei tur donin Aung San Suu Kyi hian thilati ni nan ngai tlat boka sipai tran angin langma se nakin kumzalo thleng tur ngai tu in Myanmar hi Muslim te thil ti theina noya atlulut palang ti hlavin mahun thui tak thirin thilati ni inan lo ngai ve tlat thowa engponi se NUG sarkar hian Rohingya te hi a hruai lut don ti achiang ta chunia noi engemaw zat chu Rakhain rama an lut huk don ti na nia an leng lo ngal ngei dona sakhi ang mai anin thlapung chak em mai sia nakin khware a chuan Myanmar po hi Muslim ram alani ve mai lovang mo ti te hi khothlir thui tak nei tu te chuan an thlir tel lo thei telovani ole INP Mizo channel thlir tu te nin lo bengwar phale ngei kanan be se yange kan channel min lo thlir sak thina wangin kan lo me